Hallo en hartlik welkom. Sportwetenskaplike Tim Noakes se opspraakwekkende vetbelaaide lae-koolhidrate dieet is krimineel, sê 'n kardioloog by 'n onlangse gesondheidsberaad. Aardappelboere sê hulle is die moer in vir hom. Hulle werk hard om 'n natuurlike produk op die kostafel te sit en nou kom sê die professor, aardappels saam met ander styselkosse is taboe. Maar intussen verkoop sy boek oor die kosrevolusie so soetkoek, en dit is nou hierdie ene wat so ewe in Afrikaans ook is. Behalwe natuurlik dat hy jou vermaan om ook bitter ver weg te bly van enige soetigheid. Sommige sweer by professor Noakes se dieet. Ander reken dis gevaarlik en kan cholesterolvlakke opjaag wat weer tot hartaanvalle lei. Maar feit bly, Suid-Afrika is een van die lande met die grootste vetsigprobleem. 55% van vroue tussen 45 en 55 jaar ly aan vetsig. Nou wat moet hulle dan doen? Professor Noakes is nou saam met ons in die ateljee en ook Marisa van Sail, 'n dieetkundige. Well, Professor, after all the criticism over the weekend and so forth, do you still believe, without a shadow of a doubt, in everything you said before? Frick, I looked at the science and I've looked at it for 4 years, and it's very clear to me we made a terrible error in 1977 when we took fat out the diet. It was the biggest error we've ever made in nutrition because that caused the obesity and diabetes epidemic, because we didn't understand what we were doing. When you take out fat, you have to replace it with carbohydrate. And it's fine if we've got a population who can metabolize carbohydrate normally, but if you've got a population who can't and who are insulin resistant, that is the prescription for obesity. And we've observed it and seen it, and we haven't recognized it. Do you say that most of the people are suffering actually from that insulin problem? Exactly. Insulin is the killer disease. So we have these two theories of heart disease. One's the cholesterol theory, which has been completely disproven, and the other is the insulin theory. And insulin is the problem. If you've got illness, chronic illness, obesity, diabetes, hypertension, gout, you have to look to insulin as the driving factor. And that's the key. Unless we understand that we are a population who is prone to those diseases, and we will get them if we introduce carbohydrates to the amount that we're currently eating. Wel, kom ons hoor van jou, Marisa, want jy het, dink ek in die notas wat jy vir ons aangestuur het, gesê, jy wil nou nie oor die ou storie van cholesterol praat nie, maar ek dink ons moet dan minstens oor twee probleme praat. Die een gaan oor diabetes en die ander een gaan oor cholesterol. Nou, volgens hom moet ons nie soveel werklik betrokke raak by cholesterol nie, maar baie meer oor die suikersiekte probleem. Wat sê jy? Ek dink die groot ding is, daar is natuurlik 'n kwessie ten opsigte van cholesterol, maar dit is al hollery in die media. So ons kan nou die tyd wat ons het weer daarop spandeer, en ek dink dit is meer belangrik om bietjie meer holisties te gaan kyk na hierdie hele situasie. En ek wil uit die staanspoor uit sê, daar's heelwat van die kwessies wat professor Noakes in sy boek aanspreek waarmee ek absoluut saamstem. Ek dink om te sê mense eet te veel stysel, om te sê mense eet te veel suiker, om te sê die swaai wat plaasgevind het in 1977 was te erg geweest, daarmee stem ek heeltemal saam. Maar om die voedingskwessies agter iets soos diabetes en insulienweerstandigheid te reduseer tot dat dit net gaan oor hoeveel vet jy in jou dieet het en hoeveel koolhidrate jy eet, dit dink ek is so iets wat simplisties. Daar's onlangs studies gedoen wat gekyk is na meta-analises, met ander woorde groot studies wat geëvalueer is, wat gewys het dat daar's eintlik baie min verband. Daar's 'n verband, maar jy kan nie gaan sê vetsig is byvoorbeeld die oorsaak van diabetes nie. Veel meer moet ons begin kyk na probleme wat mense het as gevolg van gebrek aan voedingsstowwe, as gevolg van gebrek aan byvoorbeeld Vitamiene B, folaat, en hoe dit ons Dankie. Ja. in ons liggame affekteer en hoe dit eintlik 'n baie groter invloed het op insuliensensitiwiteit. Met ander woorde, dis nie direk vet maak insulienweerstandig maak, vet maak diabetes nie, maar dis heelwat meer kompleks. En ek glo nie dat om 'n dieet te volg waar jy in totaliteit 'n voedselgroep die swart skaap maak, gaan noodwendig hierdie probleem op die langtermyn oplos nie. Werk 'n een resep vir almal? Een resep in my opinie werk verseker nie vir almal. So professor, so this is what you're telling people. If you follow this, you're fine.
every single person? No, I've never said that, Friek. I've said that if you're insulin resistant, and again, I want to emphasize, I'm dealing with insulin resistance because I interpret it that we are born with a high degree of insulin resistance or less. And if you have those resistance, are they in the majority or the minority? They are in the majority. In my view, we know in America already 37% of Americans are diagnosed with insulin resistance, and that's even without looking, because they have diabetes or pre-diabetes. That means there is another 30 or 40% who are undiagnosed. That makes the population about 70%. That's the key. Until we recognize insulin resistance as the most important chronic disease in our populations, we will not solve this problem. So this is not the total answer, it's some of the answers to some of the problems. It encourages people to say, are you insulin resistant or not? And you see that we teach people that you eat fat and then you get insulin resistance. That's rubbish. You're born with insulin resistance and it gets progressively worse if you eat a high carbohydrate diet. That's the key. And I'm a good example. I have type 2 diabetes. My father died of the disease. I did everything the nutritionist told me I should do. I ate lots of carbohydrate, no fat, and I ran 70 ultra marathons and marathons. I still got the disease. Why? Genes plus high carbohydrate diet. It's very simple. And when we take the carbohydrates out of the diet, we can cure diabetes in a small percentage of people, which shows that it's the carbohydrate that's causing the problem. Professor, dan ook op die punt van ons haal koolhidrate uit die dieet uit. Wanneer 'n mens koolhidrate uit die dieet uit gaan haal, dan bedoel jy met ander woorde in totaliteit haal mens koolhidrate uit die dieet uit. Nou wat nou vir my 'n kwessie daar is as 'n voedingkundige is byvoorbeeld as ons gaan sê goed, ons haal nou voedselsoorte wat geweldig hoog is in voedingsstowwe, wat hierdie detoksifikasieproses wat 'n baie groot rol speel in die insulienweerstandigheid. Ons haal dit nou uit. Ons haal byvoorbeeld uit 'n voedselstof in Suid-Afrika wat algemeen bekend is soos beet. Maar dit maak op 'n voedingbasis nie sin om byvoorbeeld te sê mense moet nie beet eet nie, want per 100 gram het 'n beet presies soveel koolhidrate in as wat 'n porsie soos in die boek voorgeskryf word van sekere van die groentesoorte soos byvoorbeeld pampoen. So dit maak voedingkundig nie regtig sin om te sê ek haal alle koolhidrate uit die dieet uit nie. Dit is so te sê onmoontlik. Dit beteken jy gaan net vet eet. En is dit wenslik? En dit is nie wenslik nie, want die fitonutriënt inhoud van daai dieet word so laag. The book never said take all carbohydrates out. Nee, dat eet maar eet. If you're type 2 diabetic like me, you have to eat 25 grams of carbohydrate a day or you're killing yourself. We say between 25 and 200 grams, that's all. No human needs more than 200 grams. And anyway, liver has far more nutrients than any plant-based product. So as long as you're eating your liver and your kale is the single most nutritious vegetable, which we talk about. We emphasize lots of healthy vegetables, but we just say don't eat the high carbohydrate ones because they're killing you. Rather eat the vegetables which have got lots of nutrients. Don't eat the fruit that's got a lot of carbohydrate. Look at the ones with lots of nutrients, like berries. You don't need to eat any other fruit but berries because they've got all the nutrients you need and they don't have all this carbohydrate that we don't need. Goed. Professor Noakes weerspreek jezelf, want in die een sin sê jy haal alle koolhidrate uit en nou sê jy 25, ja, jy het dit nou nog gesê, tussen 25 en 200 gram. Nou tussen 25 en 200 gram word nou 'n meer gebalanseerde dieet, maar as ek kyk wat in die boek staan, as ek gaan lees wat in die boek staan, en ek dink jy ons moet vasgehake raak by hoeveel gram koolhidrate, want dit beteken vir mense nie veel nie. So, weer eens, ons stem saam, ons moet gesonder opsies maak, maar is dit nodig om te sê, daai en daai kosse moet jy nie eet nie? En is dit nodig om vir mense wat miskien nie kan bekostig en ek bedoel tot verlede jaar het jy nie kuil in Suid-Afrika omtrent te koop gekry nie. Is dit nodig om vir mense wat te sê hulle het beperkte finansies om te sê jy mag hierdie goed nie eet nie, of is dit meer sinvol om vir mense te leer en te sê eet beperk, kyk na jou porsiegrootte. Moenie 'n vraat wees en jou bord so vol wil maak soos wat jy wil en daai tipe van goed. But now we're getting to the calories in, carry out story. No, not getting into the calories in, carry out. Okay. But let me put this question to you, and this was put to you at the conference last week as well. You are basically catering for the rich people. That's what they say, the critics. Well, actually, you can live on 30 Rand a day on this diet, and we have people throughout the country doing it. One of the people whose lives we cured, a general practitioner in Caledon, Dr. Gerrit Squinby, who cured his diabetes, his obesity, his sleep apnea, his gout, everything, who thought he was going to die, cured himself by going down to 25 grams a day. He works in Caledon in the community and worked out a diet for 30 Rand a day. You can do it. But you don't need to eat expensive foods. The only thing that's expensive here is the almond butter and those butters.
And if you want to replace bread, but if you want to replace bread with something that looks like bread, you have to make it out of almonds and coconut and so on. And the accusation that you're a criminal? I'll take that from where it came. Yeah, but what this doctor is saying is that he actually experienced people coming to him with high cholesterol after following your diet. Of course, that cholesterol may go up, but that's irrelevant because it's the big particles of LDL cholesterol particles that go up. If you eat a high carbohydrate diet, everything about your cholesterol goes wrong. You get atherogenic dyslipidemia if you're insulin resistant, and that's the point. Insulin is what drives the abnormal cholesterol metabolism in the body. You can't just measure cholesterol and say this is what's going to kill you because it's much more complex. It's the small, dense LDL cholesterol particles that get in the arteries. They get oxidized. The more glucose, the more insulin you have circulating in your bloodstream, the more likely it is your cholesterol pathways are completely disturbed. And that is atherogenic dyslipidemia, and it's entirely dependent on insulin and a high carbohydrate diet. And if cardiologists don't understand it, they need to go and study basic biochemistry of fat metabolism. And if Dr. Darby doesn't understand it, I can show him. He can go and look at the cholesterol conundrum on the internet, which completely explains how cholesterol clogs arteries. And it's not the way that we're taught. It's completely different. Marisa, stem jy saam? Nee, ek stem glad nie saam nie. Ek dink dit is 'n geweldige vereenvoudiging om te sê dat hartsiekte gaan net oor koolhidrate en insulien. Hartsiekte is 'n komplekse situasie en daar's onderliggende inflammasie is geweldig sentraal in die ontwikkeling daarvan. En waar kom inflammasie vandaan? Inflammasie kom van suiker af. Ek stem absoluut met Prof Nouk saam wat dit betref, maar inflammasie kom ook daarvan as 'n mens byvoorbeeld 'n wanbalans in die soort vette het wat jy in jou dieet het. Ons weet sekere vette is inflammatories. Ons weet dat daar is verhoogde inflammasie wanneer mense byvoorbeeld 'n wanbalans in terme van die hoeveelheid omega-3 vette tot omega-6 vette in hulle dieet het. In die boek Exactly, and who told us to eat omega-6s? Who told us to eat omega-6s? I said I agree with a lot of the things you say. Okay. So, ek dink die basis met ander woorde is reg om te sê kom ons bly weg van die suikers af. Kom ons bly weg van die verfynde goed af. Ek het nog nooit vir enigiemand aanbeveel om te sê jy moet een of ander kitspap eet in die oggend al is dit hoë vesel nie. So daarop stem ons absoluut saam. Maar die toepassing hiervan, as ons sê iemand kan R30 'n dag oorlewe en daai persoon het 5 persone in sy familie, dis R150 'n dag. En jy maak 'n sommetjie wat kos dit daai persoon in 'n maand se tyd, dan is dit meer as wat meeste mense in 'n maand. Dis as jy 'n mieliepap uitsny en ja, en ek sê nie jy moet die mieliepap eet nie. Ek sal verskriklik graag wil hê dat mense gaan opvoed en sê kom ons begin weer dat jy tuine maak en dat ons het grond in Suid-Afrika. Kom ons doen dit. Maar om aan te beveel en te sê klein porsies vleis en dit is wat in hierdie boek staan. Klein porsies vleis, dis wonderlik, maar soek so ver as wat jy kan, soveel vet as wat jy kan, gaan in die toepassing, in meeste mense, gaan dit nie werk nie, want daai persoon het nie eers, hy verstaan nie eers die konsep van vryloopdiere nie, en die verskil wat dit is nie. Wat nog om te sê, dat hy kan bekostig om die paar rand meer te betaal vir daai vet. Professor, just keep that point. Ons is nou terug, bly by ons. Welkom terug. Ons praat oor die hele kwessie van 'n dieet en of dit die regte ding is om professor Tim Noakes se dieet te volg. Met ander woorde, jy sny die koolhidrate uit en baie meer vet en dan word jy sommer maarder. Dit klink na 'n kontradiksie, né? But professor, let me just put this one thing to you. This is what the doctor also said at that conference. You will remember. He says, if you are so sure of yourself and you think this is the absolute truth as in the Bible, what you're writing here, why are you saying here right at the end a disclaimer? Saying dit word aangebied vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes en is nie bedoel om enige siekte te keer nie, diagnoseer of genees nie. Die inhoud kan nie as professionele mediese advies vertolk word nie. En so gaan nie aan. Well, absolutely. Yeah, that's a book. That's a book. I've never sold that book. We've not advertised it. It has been sold to 120,000 people have bought it because they've been told by other people that it works. But why is there a disclaimer? Because why not? Because if you have... Don't you trust your own theories? Have you ever heard of a person dying the first day that they changed their diet and then saying, you caused my death? And they've been on a diet for 60 years and then they say, well, it was the fact that I changed your diet and the cholesterol went up on your diet. Of course, every book that provides any medical care has to include that, to protect the publishers and to protect the authors. That is standard practice in every book. And maybe people should read a few more medical books and they will see the disclaimer is always there. Goed, maar kom ons gaan nou net 'n paar ander dinge. Nou, in jou eie ervaring, het jy al die mense teëgekom wat hierdie dieet volg en wat was die gevolge daarvan?
Ja, in my praktyk sien ek heelwat mense, oor die afgelope tyd het hulle natuurlik meer en meer geword, wat mense wie een kom en sê, maar ek wil graag professor Noakes se dieet probeer, en dan twee die mense wat kom en sê, maar ek het professor Noakes se dieet nou gedoen en nou het ek alles gedoen en niks help nie. In die eerste geval is dit geweldig moeilik vir my as 'n voedingkundige wat ingestel is op die detail van kos, om dan regtig uit die boek uit te verstaan presies waar pas dit in terme van die verskillende dieetopsies wat 'n mens het. En ek dink wat in die laaste tyd gebeur het is, soos professor Noakes nou genoem het, die dieet wat hy nou na kyk, sou 'n mens sê is 'n lae koolhidraat, hoë vet dieet. Maar die mense wat dit nog 'n stap verder neem en eintlik 'n ketogeniese dieet volg, hulle is die ouens wat onder 25 gram vet gaan eet. En ons weet dat dit definitief daar is 'n plek vir sekere mense. Maar ek dink die mense jy wil elkeen afsonderlik ontleed. Bepaal wat daardie bepaalde persoon se behoefte is. Dit sal die fantastiese wat nie noodwendig beteken dat hy moet volg wat die professor sê. Presies. So dis wat ek in my praktyk doen. So dis wat 'n dieetkundige gaan doen. Sy gaan sê, kyk, ek kyk na die individu. En dan gaan mense 'n groep mense sien wat byvoorbeeld geneties nie goed reageer op versadigde vette. En ek het 'n pragtige voorbeeld in my huis gehad. Ek het gesien hoe begin my man, wat ook 'n mediese dokter is, room in sy koffie gooi en gesê, goed, ek los jou so 'n bietjie, jy weet, doen jou ding, gaan aan. En toevallig genetiese toetse het vir ons gewys dat hy is een van daai persone wat baie sleg reageer op hoë versadigde vet. So sy vrou moes vir hom sê, jy moet maar lief. Sy vrou moes vir hom sê, weet jy my liewe man, kom ons kyk wat aangaan en ons gaan jou dieet nou so 'n bietjie aanpas en ongelukkig sien 'n mens dan die resultate. So sonder om vir professor Noakes die swart skaap te maak, want daar is definitief 'n groep mense vir wie hierdie benadering baie goed is, maar om dit as 'n populasie aanbeveling te maak, ook in mense wat insulienweerstandig is, dink ek is iets wat onverantwoordelik. Professor, there was another doctor, Vash Mungal Singh, who said that if you don't follow this diet very carefully, it's like a pistol against the head. Well, that's the whole point. You've got to get your insulin down. The whole key to being successful with your diet is it must drop your insulin. I don't care what else it does. If you're insulin resistant and you're high insulin, repeatedly high insulins, you will get sick in time. And we will find in the next 10 years, that's what people will tell us. The diet that is best for you is one that keeps your insulin as flat as possible. And that's the perfect diet. And how do you determine that? By eating as little carbohydrate as possible. That's how you keep your insulin lowest. And that's what she was saying. We are saying if you eat a high-fat diet and lots of carbohydrate, you will get sick because the insulin is elevated and it distorts your chemical processing of fat. But how would you know have that? to keep your insulin down by not eating carbohydrate, by restricting carbohydrate. That's the key. En daar moet 'n mens nou weer eens, professor, u sê deur nie koolhidrate te eet nie. En mense se toleransie vir koolhidrate gaan wissel en ek glo dat dit is verskriklik belangrik dat 'n dieet moet volhoubaar wees. Ek kan vir 2 jaar geen koolhidrate eet om my waarheid te sê ek het dit gedoen, want ek het ook 'n sterk familiegeskiedenis van diabetes. Maar na 'n tyd in mense lewe moet mense ook sê, kan ek hierdie proses volhou? En hoe gaan die leek weet waar daai vlak is van koolhidrate? En dit glo ek daar moet leiding wees om te sê, want in die boek byvoorbeeld is daar geen leiding om te sê hoeveel groente moet 'n mens eet nie. Daar moet tog leiding wees om te sê, goed, kom ons kyk, en dit gaan nie oor kilojoules nie, maar kom ons kyk, wat is die minimum hoeveelheid groente en vrugte wat 'n persoon kan hanteer? En dan, daar is meer as genoeg navorsing om ons te wys, dat mense suksesvol insulienvlakke kan afbring, sonder dat jy 25 gram of minder koolhidrate op 'n dag moet eet. Well, I'm not sure about that, but that's fine. Okay, so what do you suggest then? What I suggest is that people let me just make the point that every day I receive 10, 15, 20 thank you letters. Every time I go on the aeroplane, I'm thanked by hundreds of people saying thank you for saving my life. And what we have done is we have made people aware that the direction that we were going with our dietary advice was wrong and we need to change. I'm not suggesting we've got all the answers, but we have substantially changed the teaching of nutrition and people's understanding of nutrition. And they are finding out that there are ways you can improve your health dramatically. If you're obese, morbidly obese, if you're insulin resistant, you've got type 2 diabetes, if you've got these conditions and you go on a low carbohydrate diet, I appreciate that not everyone's going to get it perfectly right. But the reality is that we are changing this country in a positive way that wouldn't have happened if we hadn't written this book and I hadn't been speaking about this for 3 years. I've been on this diet for 4 years. My sister has been on it for 40 years.
We are both insulin resistant, and she has benefited more from it than I have. To say you can't sustain it is nonsense. Go on the internet and read the paleo diets and read the blogs. There are thousands of blogs of successful people like Mark Sisson, former world-class athlete who's been on this diet for 20 years. And he at 60 looks unbelievable. I was a week ago with a paleoanthropologist in South Africa who has been on this diet for 40 years. At 60, he looks like he's 30. And he says, people say, oh, you can't sustain it. And he gives lectures to nutritionists. And he says, you compare me to your father. Your father's 60, I'm 60. Would you rather be me or your father? That's the key. Go on the internet, look, and read about the paleo people and the paleo community. What about and see how healthy such as low GI? Well, low GI is fine, but it's not the answer if you're carbohydrate intolerant. Supplements? And if you can only tolerate 25 grams of carbohydrate, if you take in more than 25 and you're spiking your glucose and your triglycerides are going up and your HDL is going down and you're forming small dense LDL cholesterol particles, taking all those supplements ain't going to help. You've got to get the carbohydrates down and make it appropriate for you. Kan ek net onthou dat wat mense hierna kyk en dis wonderlik dat mense hier stop. Mense stop my ook, maar ek skryf nie boeke daaroor nie. En ek dink die belangrike ding is hier ons sê nie dit is verkeerd nie, maar ek is 'n bietjie verward want professor, u praat nou van paleo en dan is dit banting en dan so wat word nou eintlik hier bedoel? So ek het net die boek om op te gaan om te sê wat is die balans in hierdie dieet. En banding is nie paleo nie. Dit is nie heeltemal dieselfde ding nie as mens gaan kyk na die verskillende die klassifikasie van die verskillende dieete. Maar hoe dit ook al sê, ek dink wat hier belangrik is dat die enigste siekte op aarde wat mense doodmaak is nie insulienweerstandigheid en diabetes nie. Daar is byvoorbeeld kanker. En maar mense kan ook kanker kry. So dit gaan nie net oor vet nie. I'm glad you raised cancer because cancer is a nutritional en as mens gaan kyk byvoorbeeld na toestande wat al hoe meer ernstig raak soos depressie en ons gaan kyk na toestande wat al hoe meer ernstig raak soos Alzheimer en demensie en daarbey al hierdie komponente is voedingsstowwe en as mense hierdie dieet toepas en dit is nie geskik vir hulle nie, dan verhoog jy jou risiko vir daai siektes. I'm glad you raised cancer and dementia because dementia is Alzheimer's disease. It's a type of diabetes and it's increased in diabetics. So if you want to prevent Alzheimer's, you have to prevent diabetes, which you do by cutting the carbohydrate. Cancer is a carbohydrate-dependent disease. It has got nothing to do with fat. It is a carbohydrate-dependent disease, and that is the world authority, Craig Thompson, speaking on the internet saying, if you increase your carbohydrate intake, you will substantially increase your risk of cancer. If you increase your fat intake, you will not increase your risk at all. If you increase your protein, it's halfway between. And that is the world authority. Maar hy het niks gesê oor vitamiene nie. En hy het niks gesê oor fitonutriënte nie. En hy het niks gesê oor die verskillende soorte vette nie. But if you're not eating the carbohydrates, you don't have to worry about cancer. Maar jy moet nog steeds as jy die koolhidrate eet, moet jy nog steeds kyk na jou voedingsstofinname. En as jou voedingsstofinname nie goed is nie, omdat jy miskien nie die regte keuses maak nie, dan gaan jy probleme kry. I was going to just make one point. You know, what happens with us, why we lose so much weight is our appetite goes away and we cut our calories. So I'm eating less fat on this diet than I was before, and people don't understand that. Or it's a high-fat diet because I'm eating 30% less calories. They just happen to become, and because I've cut out the carbohydrates, now the fat as a proportion of the diet has gone up. I'm not eating more fat than I was. And that's the false. You see, that's the fallacy of the argument. We're just cutting out carbohydrate. That's all we're doing. And that's the benefits are from cutting the carbohydrate. Net vinnig want ons moet klaarmaak. Dit is baie goed bewys dat dieet 'n rol speel in die ontwikkeling van alle siektes in die wêreld. Ook diabetes, insulienweerstandigheid. Dit is nie die enigste siektes nie. Ek sê nie dat daar nie 'n plek is vir hierdie dieet nie, maar om dit voor te hou as die opsie vir almal en dit sê almal moet koolhidrate uitskakel gaan nie werk. En moet daar balans wees want ons almal is verskillend. Dis hy. Thank you, Professor. Nice talking to you again. Baie dankie ook vir jou. En dankie vir die saamkyk. Ons wil graag hoor wat julle dink of gee vir ons programidees. Skryf asseblief aan ons by Robinson by kyknet.co.za of kontak ons by 011 544 1136. En wat jy ook al doen, met of sonder vet, let op wat jy eet, né? Mooi loop. Thank you.